nau pang vun thak le bol om chan rang oma atun tuma chuan hemi virus wanga om deuh ber hand foot and mouth diseases hi kan thurning dona tin nau pang kher lawa po hemi nau pang lian deuh kumnga hnuilama hianin om du bi ka masela kumnga ai chung lamte ba ka huitling te pon an nei ve thei tho boka hand foot and mouth diseases kan ti hi hei virus chi khat koksaki virus A16 wanga lo omani bera enterovirus 71 hian adot thunga anat na kai tira tanga ni thum le ni sari inkara hian alo lang chuak thina hi amazotong in KKKN tin kada chu kut ke le kanat na tin kada maya ai foot and mouth diseases kan ti emi ran inan vetin hi om ve a hemi ran inan vetin foot and mouth disease chu virus dang wang ani a ran chawin an ve theya he ne hin ngai pol lo tur ani a chuan an dan lan chhuadan he kan thalo fo thina atira chuanin khosik te tlelo na te choi tuilo na te hemi rok thi te oma chuanin hemi ka chung ve ten vun sen deuh tiak te po om thin he vun sen deuh tiak hi alo dur a chunga tui hiang oma chuan en ko thalo chuanin alo pan chuak thei hemi kan an lei ka chung le hemi ka pon mui vela te poin om du hle a he ba ka hianin an kut pha te ke pha kiu khub le mong ta ba te po om fo wani hemi ka chung le om hi ana du in thil le mahar fo a he wangyan thil an e du lo thin na pang theng ka ta chuanin hemi kut le ke tin te po hi atla hil theya masela athara lung siam vele mai thi ne tiang ha chuanin chu he tiang naw pang hand foot and mouth diseases nei te hi tui ril pek tam hi nga ya chuan taksata na chotha ke pa pek tam bok tur ani a thil an lem theilo emon e thelo ma chuanin drip khai te po thul ve thin ani chuanin puitling in an kai chuanin naw pang ai mai na thak hian a sa a naw pang ai chuanin hetia en hianin thak mel diawin langma sela rin aya thak lo tang pui zoka puitling ai chuan tin he tiang hand foot and mouth disease hi atam ber chu in lama in kolin ni sari le ni sawing kara hian adam ve mai theya anatna alolan chhuat dan hemi symptomatic treatment anti maila hemi anga en kol mai hi ni a chumi hemi en virus ani wangin en kol na big hi chumi khami chu man turani e ti hi om than chuang lova tin hand foot and mouth diseases kan fat en lo nei ni pon a hlau thon om lova lo thon lo tur ani kar khatvel chung hi ein kai chhon thei thina tekata chu na ai ri po ani ve thei hemi hand foot and mouth diseases ve na pang chu na pang dang te an kai chhon lo nanin an dam chen ma chon school te po kalpir lo poi mo a hemi kan chil per tang te na ka chhon theya chuan hemi vundur ke atang te ka chhon theya tin ek atang te na kai chhon an ani bera he wangin ko silfai te po poi mo in ven nan hemi kan in chungkur bungwa te po ti thiang him vek apoi mo le a fai ta ka ko sil thina poi mo a na pang te pon ko thlesak thin turani chuan na pang dai par kan thal zo in nau te nau pang te mo kut le na hi tuai lo turani a fai ta ka sabon ne na ko sil thin tur ani hand and mouth disease en kol that lova ana sat viau chuan a veijing a te a hemi thuak vung kan ti ang chi te thuak tuam tu har vung te encephalitis kan ti te le hemi lung la ta po om ve thei ma sela hei chu atam lo chuan in lamai en kol na soi tongin ka soi fongin apoi mo ber chu hemi kan tang sai natna do le theina kan immune system ti chakhe ni hei hi viral infection zong apoi mo hemi covid-19 apoi mo je kan soi fo to ni he ba ka hian elderberry syrup hei hi thir fian te khat vel ni kata voi khat pe ka tha a elderberry hi mizoram ai na mem ka hello cha the chu ni nga he ba ka hian pudina le longpar hian virus do le thenan ne ya enge rot som mo ti soma thing pui anga pek te po tha ina tha chuan vitamin C mo vitamin C tamna thil ele in thlai te theite e tama tha a chuan coconut tui in tir tha a
he ba kan vuna hianin coconut oil noi ta po tha a coconut oil hi antiviral ani tin he ba ka te po na thilan ei thelawa he tianga hianin na chhora te po noi te po tha a mucopine ang te po ama tin an khua sikte na ti te chonin dora na chhok na tama tiang kha pek mai theya symptomatic treatment ani ber kan ti to kha hem ba ka hianin tuilum chi alla phok thua tiang kha te man len deu to chon an thua thiam chuan tiang ta ka ti tha a tin lapua te pona ti han de te po ka tha a chuanin hemi so thinga tanga siam thingpui ginger tea ti mayang te chuan purun var ti som tianga a tui siam te po tha a in sun hlu tui te po tha a tin theya chuanin pomegranate te po hi pek ta tha chuan tak sabe hi to khol ti sak thei boka chuanin hemi cod liver oil ngapui thau te po pek china tha a chuan echinacea an ti hi ayuzam doi ni a hi antibacterial ani a hente poya pek theya anoi thei ai theya anoi thei boka lavender oil kan hrianga antiviral ani a hente po hi chul atha a he baka tea tree oil he kalo soi to a video ka da to a hente po tha a tin calendula hi tha a anoi theya ai thei boka calendula hi ointment te pon a omani calendula hi hemi derken chi khat hi ni a hemi apar hi ti soma khoizu nen cho polin ei mai theya tin apar noi som hi anoi thei bokani aw khang te kha in lama inen kolna tlang pui chu ni a kan rem chan da nangin ai ngam ber hi aman thei maya soi to angin hemi KKKN kati kha hand foot and mouth disease virus wa ngani de bera a la lawa lau thon lo tur ani a ka soi to ang khan alan sudan te ka hriela ei ka chung te lo dur a kut pha te ke pha te le an mui te tin an mong tama te po kha a lo dur a tui fi ma lo oma a dur te po ka lo ke thin chuan an khuate sika an phok te na hei virus wa ngani wangin antibiotics pek in omzia nei lova ma sela khami a dur te lo ke a lo puna secondary bacterial infection omani chuan tianga chuanin antibiotic an pe ve thin ani